سلام روز باش دم باش هوانو هیودارم herkes باشه چند نوچه کو محمد اکرم دخوازم جوارا پیشکش بکم پیشی درباره عایشه اصلان دخوازم آگاهی نو بدم و عایشه اصلان پشتی 33 روزان هات دیتن نهال نخوشخانه تداوید بینه دبی ام بزانبن کو نها قدخیا و شانه هيا لسر حمو بویرن درباره عایشه اصلان ده هوالین کو نزانن مسئله نشوپاندنه از خوازم هنک بینم بیروان عایشه اصلان کیه مسئله چیه دعو چیه چما بحث کن من پر نخواست از درباره ویده آگاهیم بلا بکم دنوا روژین در باس بیده جبر کو دوزگریا فرانسای قدخه دانیه سر وشانن در حقی ویده پیشی ام بینم بیراوه هوانو یک صافی به مسئله عایشه اصلان حد دیتن بیست تباخه جاره یکم جمال خواهد بو رواندن جنشکا و جهولی وان نابو بو تابی ام هجی نزانن مسئله رواندنه نه رواندنه لی ام زانن کو بیست تباخه سالا ای سال بریا سیو چند روزت که 37 روزان جنشکا و هولی وان دابو tamam تو نبو ارد اسمان قلیشی تیدا چو چه دو بیشن ارد قلیشی تیدا چو خواره herkes لگریا مقام فرانسی مالبات ناس دوست herkes ketن پیوی تو تشتکی تونه ریچاوی تونه کسی کی پیدا نکر عایشه اصلا بخواه سیاست مداره ده پارتیه که راستگر یا فرانسه ده جهدیگره بریا نها ببو نامزد فوتوغرافی کنها دون سر اکرانی ده بجین جی ده بینن یک جه آفیش نویه ده دما هل بجارتنان ده ببو وکه نامزد پارلمنتوی ایجا انسان خاندایه اوقات پاریزره نه یعنی بریا کواندا ببه وکه شورمند لسازی که تخبتی وکه شورمند حقوقی یعنی روشوی باشه انسان که گیشتیه سر وقته مالبات یک ولد پاریزه بخواه چقاس دنه با دعوا کرد و کردستان جی دیگره و مسئله که دنه لی مالبات دیده جی دیگره مالبات چقا ولد پاریزه ایجا نها چما دبیجم جنه که کرده و جنشکا و ایواره کی لقاطه یکم یا آواهیه کی لدایره خواه بتنه دجیا جنشکا و جوالی وان داده به پیش یا تشتیک پر عجیبه خوارناوی نفجو مایه تلفون دستال سر ماسیه چنتهوی تایبت همی مازمین تایبت دفتراوی قلماوی لپتوپاوی کمپیوتر تابلت چه همی چنتیوی دایه لوی دریه لامباوی اوداوی وکتی لوی دریه پنجره نیو وکری کلیت لسر دریه خودی خانی عایشه اصلا مالا خودتونه اوجی کنگی هاته فرق کرن روژا کو راندویاوی هبو به برایوی را نه چو بو راندویه برایوی جی مرخت که برسم ناده تلفونی تابی برایوی دو بجه که کارکی وی تایبت هیه که هم عاجز نکن از سی بهرم اگر سی بجی تلفون برسم نده از بیچو مالوی سی بجی عایشه اصلا برسم ناده تلفونی برایوی راد به دچه چه ببینه پنجراوی وکیریه دست انسان دیگه به شکلی که پنجره داد که هندور چه دکن یعنی گازی پلیس دکن فرق دکن که عایشه اصلا وندای و تلفن ویجی لسر مودا بالافریه دما مرو بالافری سارده به مودا بالافری هه مرو تلفن دیگره نورمال مرو نکاره برسه بده ایجاد بیشن عادت وی بیه وقتی که دبه ایوار پشتی ساعت شوی تلفن خود دیگره یعنی برسه ناده تلفن ایجا هم نزانن والحاصل جهولی واندا بو هر کس که دوره مجی برنامه تایبت سرچه کرد بر حوالی مد مراقه دانه و ده هر برنامه ده پرسن ده بیجین یاو چه هات سری عایشه اصلا یاو تمام از نزانم معلومات برسونا ده دوزگریا فرانسه قدخه دانیه سر وشانه ده رقیو ده مرو تشتکی نبیجه ایجا والحاصل نها حال حاضر جوارا بیجم عایشه اصلا به برینداری خواهویتی پولیس چوی پلیس گوتیه از بریندارم و آنها برنه نخوشخانه هفدیتنا و پرچینا به دردوری ره اما حتیه رواندن بخواه چویه چه حتیه سری و چما برینداره جیانوی چما کتیه خطری ام وانا نزانم یا راستی اف دو روژن از دنابه هولدان اندامه جبو خواه بگیرم فردن مالباته جبو از خواه بگیرم ناس و دوستان ایکو مالباته ره دنابه تکیلیه دانه من برسه وک پر زلال نگرتیه
ama ez pir dixwazim biçim Parîsê, ez pir dixwazim Ayşe Aslanê bixwe bibînim, hem helê wê bipirsim, hem çavronahiyê bidim malbatê hezkiriyên wê û hinek pêr eleqedar bim. Çû ku derê 35 roja li ku derê ma. Ji ber ku ev 2 roja hatiye dîtin, wextê 37 roja wenda ye, 2 roja me rojê derxe, 35 roja li ku derê bû Ayşe Aslan. Wekî din jiyana wê ya siyasî, mereqê wî li ser çi ne, çawa wenda bû, hem jiyana wî serpêhatiyê wê wendabûnê û hem jî heqeten dixwazim di jiyanê de dixwaze çi bike. Dawa Kurd, Kurdistanê ji ber ku însanekî serwext e yani têgihiştiye. Ez wisa zanim. Welhasil bila çavê hezkiriyên wê û malbata wê ronî be pir baş e hatiye dîtin. Dereca birîndariya wê em nizanin. Çi qas aniha hayedar e ji meseleyan, çi hay ji meselê heye em çi qas li pê geriyan e ez bî nizanim. Ka em hinekî wext bidinê qet nebe em bizanibin ku jina Kurd Ayşe Aslan hate dîtin mesele xilas tenê aniha çawa hatiye revandin, gelo hatiye revandin ne hatiye revandin, mesele çi ye, dew çi ye, mijar çi ye, em dixwazin hinekî zanibin. Eger tabii zarar nede malbatê, tiştê ku zarar bide malbatê em dixwazin xwe jê dûr bigirin. Em nizanin. Yani dawa meseleye, kîja meseleye, mesele malbatê eleqedar dike nake, dawa Kurd eleqedar dike nake. Wextê ku me rû tiştekî dibêje dibê zarar li îtîbara malbatê nekeve. Heyf e, gunê ye. Em van tişta da hinekî baldarin ji kerema xwe re hûn jî zêde pirsan ne pirsin. Em dosyaya Ayşe Aslan dayının aliyekî hevanda. Bila ser ekranê be ya din jî jinekê Kurd ya siyasetmedar heye, namzeta şaredariyê ya Kölnê, Berivan Aymaz. Süper. Sibê hilbijartin heye. Kesên li Almanyê hevalên me, nas û dostên me biçin dengê xwe bikar bînin ji bo Berivanê süper dibe. Hilbijartina şaredariya bajarê mezin ya Kölnê sibê dubare dibe. Derbasî gera duyem dibe. Di gera yekem de Berivan bi ser neketibû. Tu namzet bi ser neketibû. Ji bo serketinê dibe sedî pêncî yani pêncî û yek dibe tu deng bi dest bixî. Îjayê Berivanê ne wisa bû sedî bîst û heşt û tiştekî bû. Tu namzet ji ber ku bi ser neketibû pêdivî bi tura duyemîn heye. Îja sibê ye tura duyemîn. Berivan Aymaz şansî wî çima gelek zêde ye ji ber ku dengê herî zêde wê bi dest xistibû. Lê vê terî nekiribû bi beşaretar. Sibê Berivan carekî din namzet e, diasporaya Kurd û Kurdistanê li Kölnê dîsa diçe ser sandoqan, milletê Alman diçe ser sandoqan, partiya wê Partiya Keskan û her wiha Berivan xanim, Berivan Aymaz şansê wan gelekî zêde ye bikaribin şaredara Kölnê bi dest bixin, bi rêve bibin ji bo demekî. û em jî hêvî dikin ku bi ser bikeve. Vegoterê be em derbasî mijarekê din bibin. Hêzên Sûriya Demokratîk Qeserê ragihand ku li rojlatê Dêrezorê di êrişekî Daişê de 4 şervanê wan jiyana xwe ji dest dane, çekdarekî Daişî hatiye kuştin. Qesedê ragihand ku li bajarokê İbrihiyê ê rojlatê Dêrezorê 4 şervanên Qesedê dema ku bersiv dane êrişa şaneyên Daişê canê xwe ji dest dane. Qesedê di daxuyaniyê de diyar kir ku di şer û pevçûnan de ku piştî êrişê derkete çekdarekî Daişê jî hatiye kuştin. Qesedê destnîşan kir operasyonên ji bo şopandina çekdarên Daişê her wiha xebatên ji bo misogerkirina ewlehiya herêmê berdewam dikin. Xwîna şehîdan dibêje Qesedê. Soza me ye. Em ê li ser tunekirina bermayên Daişê, şaneyên veşartî yên Daişê ji bo têkbirina terorê heta dawî em ê xebatê xwe bidomînin. Ev soza me ye, me daye milletê xwe, me daye şehîdên xwe. Nasnameyên şervanên Qesedî yên ku jiyana xwe ji dest dane heta vê saetê jî nehatine eşkêrekirin. Keç û xortên herêmê ne hevandin. Wekî din niha li ser wêne hûn dibînin Foza Yusuf siyasetmedareke me ya xwedî tecrübe ye. Dem bi dem di rêveberiya herêmî de cih digire, dem bi dem dîplomat e, aniha jî weke berpirsyara şandeya diyalogê ye.
diyaloga di navbera Kurd û Ereban de, yani Rêveberiya Xweser û Şamê. Komîsyona ku di navbera Rêveberiya Xweser û Şamê de diyalogê pêk tîne, danûstandinê pêk tîne, Foza Yusuf seroka wê komîsyonê ye. Hûn dikarin jê re bêjin komîte, hûn dikarin jê re bêjin kom, komîsyon fex nake. Ew grûpa ku diçe Şamê û tê. Baş e. Îja niha li netewên yekbûyî Amerîkayê axaftin hatin kirin. Colanî bi xwe îftira li Rêveberiya Xweser dike. Ew Tom Barak carnan îftira li Rêveberiya Xweser dike. Dibêjin ê ku pêşî li diyalogê digire, ê ku naxwazin peymana dehê adarê bînin cih Rêveberiya Xweser e, li vê derê Foza Yusuf bersiv dide. Biçi bi mailekî xwe. Mail nebêjim bi rêya X'ê. X Twitter'a berê, navê Twitter'a berê bû, li ser hesabê xwe X'ê tiştekî dinivîsîne. Bi îngilîzî dinivîsîne. Ama a mihîm çima di vê demê de Foza Yusuf pêdivî dibîne, hewce dibîne ku îzah bike. Bibêje em amade ne, em dixwazin biçin Şamê, ev mehekî ye komîteya me, komîsyona me amade ye, em dixwazin biçin diyalogê pêk bînin dibêje ne? Ev mehekî em li bendê ye. Çi bû sebeb ku Foza Yusuf van daxuyaniyan bide? Gelo Amerîkayê ji wan re got ka daxuyaniyekî bidin bibêjin mesele ji me pêk naye, problem ji me derneketiye li hember dewleta Tirkiyeyê. Ka gelo ji Enqereyê ji wan daxwaz hatiye kirin ku tiştekî wisa binivîsînin, rêya giştî agahdar bikin ku mesele ji we nexitimiye. Mesele ne hûn e. Baş e? Ka em bidirin Foza Yusuf çi nivîsiye? Endama desteya serokatiya PYD Foza Yusuf da zanîn ew amade ne bi Şamê re carekî din dest bi danûstandinê, dest bi diyalogê bikin, peymana dehê adarê bînin cih. Endama desteya serokatiya PYD Foza Yusuf diyar kir ku wekî hinek kes îdia dikin, pêvajo ne ji ber wan hêdî dimeşe. Ev meheke li benda bersiva Şamê ne. Foza Yusuf li ser hesabê xwe X'ê di derbarê pêvajoya danûstandinên bi hikûmeta Sûriye re daxuyaniyekê belav kiriye. Foza Yusuf îdiayên ku dibêjin ew pêvajo hêdî dikin, red dike vê îdiayê. Ez bawer dikim hem Ehmed El-Şara îdiayekî bi vî şeklî kiribû di daxuyaniyê xwe li Amerîkayê de û hem jî rayedarên Tirkiyê van îdiayan derdixin holê. Tom Barak jî li ser navê Tirkiye daxife dem bi dem, ew jî van îdiayan canan dikin. Lê Foza Yusuf van îdiayan hemiya red dike, dibêje komîteyên wan amade ne biçin Şamê. Ew bawer dikin ku rêya herî baş ya çareseriya pirsgirêkên li Sûriyê diyalogê danûstandin e. Foza Yusuf di parvekirina xwe de da zanên aynen ev heye bi îngilîzî dibêje em dixwazin teqez bikin ku em amade ne bi Şamê re carekî din dest bi danûstandinan bikin. Em amade ne peymana dehê adarê bînin cih. Wekî ku hinek kes îdia dikin, tu hêdîkirin ji aliyê me ve tune ye. Komîteyên me di her astê de amade ne, ev mehekê amade ne, em li benda bersiva Şamê ne. Ji ber ku em bawer dikin ku rêya herî îdeal a çareserkirina pirsgirêkên li Sûriyê diyalog e, li hev tê gihîştin e. Aliyê Kurdan ew qasa maqûlî daxife. Baş e, ka binêrin aliyê Şamê çi qas rûreşin, çi qas gêrfersendin, çi qas bêbextin. Binêrin. Binêre ji we re çi pêşkêş dikim hevan. Ka binêrin. Hikûmeta Veguhêziya Sûriye, Rêveberiya Şamê, doh êvarê roja 26 îlonê. Rêya ku dikeve navbera Heleb û Reqayê nêzê rojavayê herêma Dêrhefrê li trafîkê girt. Çûyîn û hatin tune ye. Binêrin. Ev çi nîşan dide? Bêbextiya wan nîşan dide. Yani rêya ku ji Helebê tê diçe Reqayê komple hatiye girtin. Hikûmeta Veguhêz bi vê yekê rêya çûna hatina şêniyan, rêya tevgera bazirganiyê ya di navbera Heleb û herêmên Rêveberiya Xweser de digire. Meclîsa Hevseroka Meclîsa Sivîl a Dêrhefrê Meha El-Xelef diyar kir bi sedan rêwiyên li serê rê li benda derbasbûnê mabûn. Niha me neçar mane, mecbûr mane vegerin.
حتی نها سدما گرتنا وی ری کس نزانه وزانش قاس مغدوریت چه بیه بنرن او قاس تر کامیون مروین کو بازرگانی دکن او تشتین کو ده عربی ده ای بجمت هنه بحلن او قاسا زاد خوارن انسان برچینه دوی دمه ده یا انسان برچینه انسان پدوی وان به بازرگانی هیه حلب رقای چوین و هاتن هیه انسان دکرن دفروشن انسان پدوی وان هیه وان تشتی کود قامیونان ده هنه وانا بگرن مال خواه بخون ایدارا خواه بکن پی زاروکی خواه خودی بکن ایجا بفکرن دوی مغدوریت ده چه ببه هر تشت وان قامیونا دوی برزه پریشان ببه ایجا چیه حکمت آشامی وان تشتانده که چکتان گریدای دولت ترکیه نه بریارین هرمینه یا جی بریار جورن از هر تشتی به دولت ترکیه و گرید دادم اما یعنی ریوبریا شامی جی او چتین گریدای وان جی یعنی او جی بقاسی دولت ترکیه حد خود در باس بونه دو جمناهیه لو همبر ملت کرد در رقابت دانه کی جان زیده تر بسید که به دهاتی الرقابت او بخیر به دموکراسی و جلوه بمبارک به هبانو ایجا مسئله اوه نها نوچه که هید درباره پترولا باشور کردستان ده هون زنان افدمه که دریجه او بوریا کو دچه جیهانه دچه ترکیه جه باشور کردستان او بوری هاتبو گرتن هم جبر مسئله سیاسی شخوا بحث نکن هم جبر مسئله ارتحجی هاتبو گرتن ایجا ایرو ویبیه کیفا خلکیته کیفا دولت ترکیه باشور کردستان جی کیفت کرد چون پترولا خود فروشه هرچند به ارزانی بفروشه ترکیه جی دیسا جی کیفت کن ایبلا کیف کن وزیر انرژی و چافکانی خوازایین ترکیه الپارسان بایرکتار اشکره کر هناردکرنا پترول هرما کردستان برای بوریا پترول یا عراق ترکیه دست بکریه پشتی نزدیک 30 مهان وسبه پترول هرما کردستان برای خطا بوریه یا بر به بندر جیهانه و هات درخستن هات شاندن یعنی ev yek piştî ki pêk hat hikûmeta Herêma Kurdistanê hikûmeta Iraqê şirketên petrolê li hev kirine. Alparslan Bayraktar Wezîrê Enerjiyê Tirkiye li ser hesabê xwe medya civakî daxuyaniyekî belav kiriye derheqê mijarê de dibêje ji boriya petrola xav ya Iraq Tirkiye ku ji ber erdhejên 6 Sibata 2023 baweyekî demborî hatibû girtin piştî ku çarê çirya pêşin 2023 jaliyê Botaşê ve ji bo operasyonê hate amadekirin vê sibê saat di heftan de carekê din herekîna petrolê dest pê kir. Baş e? Ê ser xerê be weladî fayda wî ji Kurdara heye tune ez nizanim. Bila ticaretê bikin. Yani ez pir dixwazim di navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyeyê jî sînor vebin, bazirganiya petrolê jî were kirin, bazirganiya din jî were kirin, sînorên di navbera Qamişlo li Seybînê de vebe, sînorê di navbera Pîrsûs Kobanî de vebe, însan bikaribin bidin bistînin, xweş dibe. Yani derdê min ne ku Kurd bi hev re ticaretê bikin. Bila Kurd û Tirk jî ticaretê bikin, bila Kurd û Ereb jî ticaretê bikin. Ticaret tiştekî universal e, tiştekî gerdûnî ye. Xweş e yani. Wan aliye da dibe merov zêde netewperest nebe. Xwedê ez ne netewperestim. Ez ne ez însan hezim. Ji bo min însan esas e. Kurd dibe, Tirk dibe, însan be, medenî be. Ê min û fikrê min dizanin. Zemînekê modern, demokratik, zemînekê medenî ya, sivîl, merû sivîl bibe. Yani sivîl çi ye? Ji fikra hevûdûra merû rêz bigire. Merû awayê xwe îfadekirinê yê însana re hurmet bike. Veya ji bo min pîvana herî bilind ya medeniyetê ye. Erê wallah. Di demokrasiyê de astêya herî jor merûv rêz hurmet bigire ji mafê xwe îfadekirinê re. Li derekî mafê xwe îfadekirinê tune be li wê derê faşîzm heye, despotîzm heye. Kî çi dibe bila bibêje? Ji bo min pîvana esas kî dikare xwe rehetî îfade bike yan na?
peşili ifade kirne digri arkadaş tu faşisti direkt ji bo min pîvana esas ew e îja kes bila xwe dibin demokrasiyê de demokratîkbûnê de veneşêre ji Afrika bigire heta Amerika Latîn ji Çînê bigire heta Türkiye heta Kurda herkes bila kes ranebe xwe nebêje ez demokratim na ji me re bêje wextê ku meriv xwe îfade dike hevalê te dostê te însanê te wextê ku xwe îfade dikin tu aciz dibî nabî acizbûn heqê te ama tu pêşî lê digirî nagirî te pêşî lê girt çûş te çûş te da tu pêşî lê negirî süper demokratî ser çawa ê min pîvana min ew e heqeten ji bo ez însan hez dikim ji bo min netewperestî ne esas e ew pîvanê ku ez dibêjim tu bînî cî pîvanê medenîbûnê meriv êrişî hev neke hurmet nîşanê hev bide mafê yani ji erf û adetê hev ra ji fikrê hev ra mirov rêz û hurmetê bigire wê demê cîranê min Tirkiye, Swîsriye, Norveciyê, Amerîkiyê, Afrikiyê ne mühim e Tirkiye yani ne mühim e Kurd bêjî ne mühim Kurdekî faşîst Kurdekî gemneperest cîranê min be ez hez nakim çünkü ne dikarim zarokê xwe teslîm bikim ne dikarim malbata xwe teslîm bikim ne dikarim jê bixwazim bibe dost were malê xwarin bixwe nikarim çünkü bawerî pê nayînim çima ji ber ku îdeolojîk difikire gemneperest e ji ber ku tu ne serxetawî bî dikare te bikuje te îmha bike yani çünkü cem wî medeniyet tune ye demokrasî tune ye tiştek ku dibêjim nûjenî ew e tu çi dikî tu cîrantiye wî red dikî ew însan Kurd be çi Tirk be çi Afrikî be çi manewî heye ji ber vê yekê ez ne netewperest im Ele bibêjim îlkel milliyetçî qet ninim ez ji we re bêjim yani qet nexema min e îlkel milliyetçîtî yani kî ji me re bêje îlkel milliyetçî tê wê manê ku ji dunyayê tiştekî fehm nekiriye zir cahîl e ji ber ku vîdeoyê min temaşe nekiriye însanê ku vîdeoyê min temaşe bike ji serî heta niha ew ê bibîne ku vê derê zarezara me ye wecweca me ye em dibêjin ê mühim însan e zemîna demokratîkbûnê zemîna medeniyetê dibe hebe li wê derê mirov hevû du bibîne rast e ne rast e mühim e mirov Kurd be em çima mafê Kurdan diparêzin çima ez dibêjim heqê Kurda heye ji xwe re pergalekî ava bikin heqê Kurda heye weke hemî milletên cîhanê bijîn heqê Kurda heye dewlet ava bikin heqê Kurda heye serbixwe bibin heqê Kurda heye qedera xwe bi xwe tayîn bikin çi bixwazin milletê Kurd bi xwe dixwaze tu mecbûrî raya millet bigirî fikra millet bigirî çünkü millet jiyana millet esas e millet bi xwe divê biryara xwe bide rast e vaya çi ye demokrasî xwazî vaya îlkel milliyetçîlik nine çawa ku tu dibêjî heqê Filîstînyan heye mesela ez heqê Filîstînyan heqê Kurda çi bixwazim ji bo Kurda aynî tiştî ji bo Filîstînyan dixwazim aynî tiştî ji bo Tirkên Qibrîsê dixwazim ji bo Türkmenan jî aynî tiştî dixwazim ji bo Kurda çi bixwazim ji bo Tirkan jî aynî dixwazim dewleta Tirkiye dibin rêveberiya me da be bi qasî milletê Kurd wê heqê Tirkan jî hebe êda ka kerem bikin rêveberiya Tirkiye di destê Tirkan de ye ma ew mîna me difikirin ez dibêjim dawa Kurd û Kurdistanê ew qas hêsan e hevanna pir hêsan e merov ji raqîbê xwe re ji dijberê xwe re tiştekî bibêje hûn ji bo xwe çi dixwazin ji bo me jî aynî tiştê bixwazin ne kêm ne zêde ji vê hêsantir tiştekî ye ji ber vê yekê di şûna hestên netewperestiyê de merov medeniyetê biparêze medeniyeta gerdûnî wê demê tu dikarî bi Afrikî re jî Latîn Amerîkî re jî bi Çînî re jî cîrantiyê bikî hevaltiyê bikî qet ne mesele ez li Swîsre dijîm ev nezê 38 sal e 40 sal e 38 sal e problemekî adaptasyonê
problemek entegrasyonê me nedîtiye. Çima zemîn diyar e. Tişta tê xwestin kifşe ye. Tişta tê xwestin medeniyet e. Çi ye medeniyet? Çopa xwe nabêje erdê, xwendina xwe pêş xe, mektebê teqîb ke, mesela tu zarokê xwe neşînî mektebê problem derdikeve. Problem dernexe, ji te re dibêje zarokê xwe bişîne mektebê. İlim fêr be, zana be. Ji te re dibê pak be, temiz be. Vana tiştê xweş e. We goterê. Îja welhese dirêj nekim, yani dawa me hat fehm kirin. Îja em hêvî dikin ku ev mantalîte li cem Tirkan çêbe, li cem Kurdan çêbe. Ez nedibê qenaetê de me ku li cem Kurda mantıqa demokrasiyê bicih biye, li cem Tirka bicih nebiye, li cem Ereba bicih ne. Em hemî weke hev. Anha em hewl didin li Rojavayê Kurdistanê mantıqeke nû ya modern nûjen ava bikin. Hêvî ew e ku ava bibe. Wekeviya jin û mêr çêbe. Ev pir xweş e yani. û jin bikaribin bi qasê mêran di biryaran de ciyê xwe bigirin. Ama nebin mêr. Mesela nebin mêr. Çi ye mêrbûn çi ye? Erk. Yani erkekê dibêjin ya. Erk ew ji kurmancî hatiye. Yani nebin xwedî erk û zorê li însana nekin. Heyf e. Yani wextê ku mafê jina çê dibe di biryaran de ciyê xwe bigirin, ji mêran zêdetir mêrtir bin mana wî tune ye. Êka me got hinekî rengê jinê, hestê jinê, ew narîniya jinê xwe di biryaran de nîşan bide û dünya xweş bibe. Wextê dünya xweş nabe, dünya zulmtir dibe, ev çi biryar e. We demê mana wî tune ye. Mana tevlîbûna jinê ya nava biryaran ew e ku dünya ji îro xweştir bibe. Ji ber ku îro hakimiyet di destê mêran de ye. Îja jin îdia dikin, qismekî me ez jî di wê qenaetê de me, em jî îdia dikin ku eger dayîkê me biryar bidin, xwişkên me biryar bidin, keçên me biryar bidin, heyat wê xweştir be. Ji ber ku em li pê çi ne? Heyatek xweştir, jiyanekî aramtir. Em li pê wê ne? Wekî din çi ye yani? Çima mêr tevlî biryara bibe, jin bibe, hemî ji bo wî ye. Derdê me hat fehm kirin hevalna. Süper. Mala wê ava. Em hemû bidomînin. Niha Federasyona Futbolê ya Tirkiye ji ber slogana Kurdî ceza biriye li Amedsporê. Hûn pê hesiyan e? Ecêb e ne? Çima ceza biriye? Hevserokên giştiyên Dem Partiyê nerazî bû nîşanê cezayan da yê ku Federasyona Futbolê ji ber nivîsa Kurdî ya li ser formayên Amedsporê bû nîşan daye, nerazî bûn nîşan daye. Hevserokên Dem Partiyê xwest ku Federasyon wan cezayan betal bike ji ber vê helbesta xwe lêborînê ji meletê Kurd bixwaze. Amedspor di dîroka Lîgên Profesyonel yên Tirkiyeyê bibû tîma yekem ya ku bawekî fermî duruşmeyeke Kurdî, sloganeke Kurdî li ser formayê xwe nivîsandibû. Ji bo vê yekê jî nerazîbûna vê federasyonê çêbûbû. Federasyona Futbolê a Tirkiye. Amedspor bi kompanyaya Tezgel Group re peymanekî sponsoriyê imzê kiribû. Vê grûpê jî duruşmeyekî nivîsandibû li ser formayên Amedsporê dibêje koma me bona we binêrin. Tiştekî wisa mezin jî ne. Tevî ku berê destûr wergirtibû jî piştî lîstika li hember Sakaryasporê heman federasyonê bi hinceta binpêkirina rêziknameya alavên werzişê $310,000 lîreyên Tirk ew jî dike qasî $2,600 ceza li Amedsporê birêbû. Na nerazîbûn hene, reaksiyon hene, Tuncer Bakiran hin tiştan dibêje, Tülay Hatîmoğulları dibêje, reaksiyonên pir tund, yan mafdarin tiştê xweş gotine. Mesela Tuncer Bakiran çi dibêje? Bêtehemmiliya li hember Kurdî a li parlamentoyê niha edî li qada sporê jî bi cezayan xwe nîşan dide. Vaya heqaret e li milletê Kurd heqeten ya çi qas bêterbiye ne ye. Ew hişmendiya ku ji ber peyvên Kurdî yên li ser forma ceza dide, herî zêde zerarê dide hewldanên aştiyê. Divê ev biryara şermezar ya Federasyona Futbolê ya Tirkiye demil dest were betal kirin, daxuyaniyeke fermî were dayîn ji bo lêborînê. Ev bêrêzî, bêhurmetiya li hember zimanê dayîkê li hember Kurdî bi milyonan welatiyên me
hakikaten aciz dike lidijî prensîbên demokratîk û eştiya civakî êdî bes e ya. Em vê neheqiye vê zulmê dibê qebûl nakin Tuncer Bakiran. Tülay Hatimoğulları jî tiştekî dibêje cezayê peran ê ji ber duruşmeya Kurdî hatiye dayîn ne tenê li dijî Amedsporê êrişeke li ser zimanê Kurdî ye. Bi milyonan Kurdan aciz dike. Formaya ku berê ji aliyê Federasyona Futbolê ya Tirkiye ve hatibû êrêkirin niha çima bû sedema cezayê. Eşkereye ku biryar ya Federasyonê keyfî ye. Ev biryar eşkerekirina bêtehemûliya li hember Kurdî ye. Em rê nadin ku hewldanên me yên aştiyê bi êrişên bi vî rengî zirarê bibînin. Divê demil dest ji vê biryara xwe vegerin lêborînê bixwazin ew jî dibêje. Rezalet. Gavadin mi çi got? Mantık mühim e ne? Kurde, Türkiye ne mühim? Yani vayaj bu hevalî me ên neteweperest dibêje. Zemînek, mantaliteyek, nûjen, medenî bibînin li peyvê biçin. Cîranê te kî dibe bila bibe, ji kîja milletê dibe bila bibe. Ne mesele ye. Em didomînin. Navenda lêkolînên zanistî ya Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê ji bo bidestxistina berhemeke baş a genim û rûbirûbûna hişkesaliyê bang li cotkaran kiriye. Banga wan gelekî balkêşe hevano planên çandiniyê yên zanistî bişopînin. Çima dibêje? Ji ber ku van salên dawiyê avkê me genim li her derê merû çawa bixwaze şî nabe. Çi lazim e? Li gorî erd, li gorî zevî toximê genim li gorî xwe, tovên genim li gorî xwe lazim e. Berbank xêratî çawanî ya berbank biştere gotibû carkî were em bibe mîvan em çawa bikin nava heftê de carkî ez pir dixwazim tu bibî mîvan hem zindî stranan bibêjî ez pir dixwazim ez pir hez dikim ji dengê berbank hilat temam e. Ji xwe me soz dabû hev di nava heftê de ez hêvî dikim em firsend bibînin em bernameyekî xweş çê bikin. Saet 21 şevê bila hema saatek 2 saat bajo hevalê me jî tevlî bibin ji xwe re peyama bişînin bila bize beş şev bêrkek. Ka we got erê bila berbank wê rojê tevlî be nava heftê de süper dibe. Ez pir dixwazim. Ez dengê wî jî pir hez dikim. Heqetin dermekî dengek qedîfe û narîn û li gorî hestê me strana dibêje. Berbank hilat ofîsyel hûn jî bişopînin. Ez şûna we de neşopînim. Hevano erê me çi gotibû ji ber vê genim yani çandiniya genim mühim e li Rojava avkê me ya ji ber wê dibêjin. Şêwirmendê navenda lêkolînên zanistî ya Rêveberiya Xweser dibêje Mihemed Hinkî diyar kir ji ber heşkê salî ji ber kêmbûna baranê di van salê dawiyê de wangiranî daye ser başkirina tovên genim ku ji bo her cure axê tovekî guncaw were bikaranî. Yani ji bo her heremê tovekî cuda lazim e. Wisa nerehet e genim. Birinç zehmettir e tabii elbet. Kamuran Mihemed Hinkî li ser celebên tovan hin tiş gotin armanca yekem a navenda me dibe pêkanîna programên perwerdeyî ye. Me sê cure tovên genim ji bo heremê destnîşan kirine. Yani avdana zêde jî dibe ne baş e ha. Zêde genimê xwe av nedin. Hevalê me dibêjin ma çi eleqa vê nûçê bi me heye. Mesele ne ye ya berim zanîna xwe giştî berfireh bike. Yani xeberên di derbarê cotkariyê de çima tenê cotkar zanibin? Herkes bila her tiştî zanibe. Na mesela tu ji gencê îro bipirsî tu bêjî nok tu bêjî dara nokê ji te bawer dike. Çünkü nizane ki nok nîsk çê te. Wê rojê min ji gencekî re got min got ya ez çûm binê dara nîskê bawer dike. Dara nok heye. Mesela dara zeveşa heye. Nizanin. Yani gencê îro nizanin. Ji ber vê muhîm e merûv tişta bibêje. Îja dara ananasê mesela. Hûn zanin dara ananasê çi waye? Na. Pişmiştî wisa. Yani hem meyve hene neyê herema me heqetê jî em nizanin. Ji erdê çê dibin, ji bostan çê dibin ya ji daran çê dibin em nizanin. Normal e ama qe nebe genim em bizanibin ya. Berbank daxwaza me qebûl kiriye mala te ava here bî mamoste.
آخ آخ دردمه کرده گرانه هواندا پر گرانه همجی سپوری چاندنی هر وها دبیجن یعنی هشیاری ددن جودکاران کو زوی خود دما راست آف بدن آفدانا زیده جی زرار دگینه زویان سه آفدان سرکی هنه قناخا شیمبونه قناخا پلودانه قناخا کلیک ودانه چیبونا لبان دبیجن قناخین پلودان و کلیک ودانه جبو آوه قناخین هری هستیارن یعنی حساسن ها دوی مرون نزیده نکی مافده آفدانا زیده باندوره که نینی یعنی باندوره که خراب لبرهمان دکه کاجوارا بحثا ایرانی جی بکم هوانو کنسه اولهیه یا نتیم وکبی دو پیشنومه یا کو پیمانا 2015 یا نابرا ایران و هزین مزنده 6 مهندن دویا بو باهتا درش کرن یعنی حتی 18 نیسان 2026 باهتا درش کرن اوی خسته دنگدانه مخابن درباس نبو پیمانا بناوی پلانسازیه گشتی یا خبات هفبش تی بناو کرن 18 جوتمه ها ایسال بداوید به پیشنومه جالی چینی روسیه و هاتبو پیشکش کرن دو دجیوینا کنسه اولهیه ده کت دنگدانه لنتویک بی 6 اندام کنسه پیشنومه رد کرن 4 اندامان اری کر 2 اندام جی دنگی خوب کار نیانین بالیوزا بریتانیای لنتویک بی دبیجه جزای نتویک بی ین کل دجی بلابونا نوکلری یا ایرانینه و داویا و هفته ده جنوبا ورن سپاندن بالیوزا فرانسای جروم بونافونت جی دبیجه مخابن ایران لسر رد کرنا خواه اصرار کریه ایرانی تو گاوین بر بچاو ناویتیه ده انجام دنگدانه ده کنسه اولهیه جاره کدن جزا لتحرانی بری جزا و ایشف بکوه مریته نها جزا دیسا ایرانی هاتیه برین امبارگونه ملت ایرانی پریشان بیج به فقیریه خزانیه تجارت چه نابه یا دلار مثلا ناچه ایرانی وزیر کاری در و ایرانی عباس عراقچی پیشتی جیوینا کنسه اولهیه یا نتیویک بی امریکا و ولات اروپای رخنه کر عباس عراقچی ادعا کرد که امریکا کما اساسی که ج بریتانیا فرانسه آلمانیا پکته ل دیالوگ ناگرن لشونا دیالوگ ریا شر هلد بجیر عباس عراقچی پیشتی که پیشنومه یا بریار یا روسیا و چین درباره پروگرام اتمی یا ایران در کنسه اولهیه نتیویک بی هات رد کردن بداخویانیه که گوتو بو گوتن اوکراین نوان لهو ناکن یعنی درونه امریکا ولات اروپا درونه مثلا ایران ده آرمان جوان آراستین نه دیالوگ شره همان نو ام دو گوتنش دولت ایرانی را ببیجن و خاطر جوان بخوازن دولت ایرانی دولت کجره شروان کردان داروت که انسان کردان چالاکرین کردان داروت که ج دموکراسی ج عدالت دوره ام نخوازن او امبارگوی آمریکای لسر ایرانی چه ببیج برکو انسان ضرر دبینن مدنی سیویل ضرر دبینن اما امتم عالی ملت ام جی جملت دخوازن کو زختی بن سر دولت آخوش بو بهنک مدنیه ملت ایرانی چه مرانا بسر خواه نزانم تشبن ملت ترکا ملت کرد جی یا ملت کرد جی ترک جی فارس جی کس رانا بسر پیا یا بخوادی از دی ملت کرد جی رخنت کم اجبارا بیجم یعنی بفکرن 40 میلیون نفوس آمه محمیس مسری خود داخستیه دواندیه امل بندینه کو ددره قیمه دا بریار ورنگرتن امل بندینه کو یک بخیر باوی خواه حق بدمه یعنی عجایب زوری مدشه نورمال دوی سکاندال بیا چوا ممکنه یا دولت اکمنا دولت ترکیه دستاتین سرمافیمه نتوی اوناده قدخه از زمان نظانم چیه ترکبونه سر کردار را دگرن یعنی وای عجایب ج مدنیت بپارن ج تربیه انسانی ج بپارن کرد سری رانا کن مثلا کرد شخورا سری خواه خستنه برخواه فقیر بنجیش خواه خبتن کس سری رانا کن عجایب تشتکی یعنی مرو شوق به مثلا این روجاوا جی بسانه روجاوای ملت می روجاوای هاتن اروپای مثلا مرو دمشو میتینگ دا کماله دا پرزیدن آبینه جانا شین چه دبه دبدنیری به صدان انسان می روجاوای تین کماله تجید من دبه یا آقاسا انسان چه واشکو هاته بو یا
اما حقیقتا عجیبه. هەواڵ از خاطر جواب بخوازم. دهاده به هیویا روژین خوش آزاد دم باش.